بالتلفون از البغداد بمهر البغداد لأفجار بتلفونه برای دکتر جمال کوچر پارلمانتر عراق لسر فراکسیونا اگرتو اسلامیا کردستانه. دکتوریم خیر هاتن من نوکه هندیتن هوا نوکه دنگ دا از بجم يعني براستی جیزی بزینا چه میرو بشت خلکی کات دنگ دا که لاتشن و بسیارش تفکم بجم هوا دنگ دا که أجيك شيم برسوات أبدأ بجمع خشكاخو يا إيكي السلام عليكم. عليكم السلام خير بي. دنگدان نهينية. راستا. يا كيريا نهيني دا مرف نبيجيتن. جابلاب مينيتن بوما بيتن. باشا. فراكسيونا يكتي قلت أما كودنجيا كيا كودنج بدنا فرهاد أتروشي. هنجر قالوا كودنجيا بون؟ أبا هر برسوا برينو كيا. أبا دنگدان جهر كبني وادل خويا. يعني ما بس لما أبزام اتفاق بويا لانت كردي كومبون. بله هر سه كردن. هن لانت كردي كومبون هوا قد دنگ خوب دنكه. يعني هوا اتفاق كر يعني نبو. جه داخيا تشتل فيري كو كرد نكت ركفتنو اتفاقه. ما برينو كال بالكنال هوا بري في هالبجارتني همية وبري بين فيري. ما پروژه پیشکش کربو کو پروژه ورقا کردی و نافمال خستنا نافمالا کردی جه داخل نهات ورگرتنش لایت سیاسی هر کی رابونش دا او جهینا گریتن جوله کرو در انجام ویجی چنبو جبر هندی اف قرقشاور که هیو اف ناکوکی و اوا و هندک بشنه ناکوکی هکل دف مبخو پروسه دموکراسیه لو درگه دنگدان ود کن و درگه خبر بجیر که نوید کن دا هر ایکیل دیف حزاخو بریار بدتونو خورا شحکتن باشا دکتور هرم کمال آقای سروکی فراکسیون ابلاز بجم اوی گوت ما بریار ده دنگ خوب ده نفرهات اتروشی وکه فراکسیون هوا وکه یگرتو اسلامیا کردستان هوا چه گویی بو اوه مسئله بو اوه پروسه من نگویی بزانم هوا دنگ خدا که بو برف بسیاره نه که ما دنگ خوب دینا کردکی تدقهم ما بس من هوا اتفاق کر یان چاوا بو مثلا بریار حزب هوا چه بو هوا هین هاتنا آزاد کردن یان هوا لا يعني هوا بریار حزب نبو بريار ما ياخذ مناكت نعمل فيري هرك شمال جهه حزب خريه امت آزادين فدنگ خوب دینکش برهند دیجی حتی نا فراکسیون جدا من قلت يا دنگ خوی لبدن فلانی هر کی آزاد بدك تمام يعني فراكسيون هوا آزاد بو كيش وانا بدنگ هوا بله باشا شو اللي كره صالح بهتو افاز همي شيء بتر چند هوا قلت بروسه كديمقراطيه و هر یک ده بخو شركت والله جاري هند بجني عليها هاتيان بجين چلينا هاتيه هل بجارتن گلک جارات و هل بجارتنا بوری دا پارلمان کردستانه و یک پارلمان عراقی هندک هبوینا پروفیسور بویناو خبیر بویناو مروه که شارازاجی بویاو خدمت جی گلک کری خورا شحکری ندر کفتیاو اکی دی هات دی رونسای پندک پارا و پندک اودیای در کفتیو يعني آن بد مروف نچی تا هل بجارتنا آنه که چو هل بجارتنا ویتم در انجامت وات راسی بید دگشتم پشتی وی چیه دکتر؟ پشتی کو جگری دوام جیت اهل بجارتن؟ پشتی جگری دوام ده نشتنا که پارلمانی درست بیتن لویره ده خاص کن اش لایان سیاسی اول جار ده درگه هوا کم بو بربجیر بو سرو کماری ده چناف این ماوی سی روژادا پشتی هنگیت ماوی هیوه که ده او پوست اتا اکلا کرن ماوی هیوه که نه شرط ایلا هیک تمام بیتن هنگی بابت بربجیره هات اکلا کرن و گفته دی دانشتنه که تا دانان باشه دوی دانشتنه دا سرو کمار ایتا هل بجارتن سرو کمار شنیکات ماوی 15 روژا دا دی درگه هیوه کد بو لیستش همیا پتر بو ناوی که بربجیر کم بو سروک وزیری باشه دکتور پرایا هوا دویگر را دنگدانه دا ده جگری دویم هیت اکلای کرن؟ يعني چه بيجم بيتن تنجي زايد ايكش كوي گشتي بينيت يعني صادو شش دنگان احتمال يبصانه هنا بيتن كو ايك جاري اكلا بيتن هرچند گهورينك چه بوت بربجيرا دا بس احتمال اكلا نبيتن اگه اكلا نبود جلسات دوی دا لازم اكلا بيتن
باشە بەریا بچرێت ناودەنگدانێدا ئێکەتی هاتل گەل هەوا باغویت ئەم پارتی نخیر نەهاتن باشە وەک ئەندام ئەم هەواڵێتێکی نەم هەمین گەلێک تاوین بەس وەک ڕسمی و هات بنە دەفما فراکسیۆن بۆ دە فراکسیۆنێ پشتی گۆڕین چێبووە نەچێبووە باشە پرایۆتە کی دەوی پۆستی وەرگریتن کوردێک بێگومان کوردەش بەر هەر سێ کوردن ئەبێت خۆ بەربژێرگرین دکتۆر دەکیشکش وەرگریت نزانی پێشبینی نزانم والله باشە تو بێژی ئەواکو چێ بووی زێدەکردنا ناوێت کاک فەرهاد ئەتروشی بوو سەر لیستە بەربژێران و خۆ کاندیدکردنێ دەسبەهی کێشێن یاسایل دیفخۆی نیتن نەخێر نە چونکو دەنگدان هاتەکردن و ئەگەر ئێکی ملاحەزەك هەباژی داخلی جەلسێدا مەفرۆز بە نقطەت نظامێک طلب کردبا و گوت بە ئەف پێنگاوە نەیە قانونیە وشبیر نەکەن ژی کو بەری vê daniştin bête kirin berêz fayiq zêdan hat bo verê و ئەکیدش ئەv babetey بەحث kirî û çilayê qanûnî jî ve ekla kirî gelek gelek spas biha berêz Diktor Cemal Kûçer Parlamenterê Iraqê ji fraksiyona Yekîtiya İslamiya Kurdistanê gelek spasîm telefonê mêvanên me